मरुओइबा पाव मणिपुर पुलिस के पर्सनल मंगा दगी यामलबा मयाई काबा ड्रग्स सिंग फागत खिबगा मरी लेना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघा चंद्रा मदी कक्चिंग दगी खेत्रिबियुम केनेडी अनीना कक्चिंग पुलिस की एसपी ऑफिस ता लागलंबगा मरी लेना एफआईआर फाइल तौख्रे इंडिया अमदी म्यांमार ngomkhai paring gi more sub division gi manung sana laiba langcham amadi ti motha khul ani gi marakta khunda duna leiramba illegal immigrants marifu technopal district police na fagat khre इंडिया की हुमफुद्रा मरी सुबह रिपब्लिक डे की थौरम स्टेट असे की तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा मसिंग यामलबा मियाम सरुक यादुना सिंग लेमना पांगथोखरे ड्रग का कोनना फाखिबा मणिपुर पुलिस के पर्सनल मंगा थबक तगी टर्मिनेट तौखरे हाइना चीफ मिनिस्टर नोंगथोंगबम बिरेन न फोंदोखरे अमदी निंगतम यावलोप सिंगना इंडिया की रिपब्लिक डे थौरम बोयकॉट तौबबु सगोटपा फोंदोकपा अमसुंग थौरम असिगी मायोक्ता लई हाइबा ताकपा ओइना बॉम्ब पोखाई हनबनी हाइना आइना थिंख्रबा प्रिपाक न फोंदोरकले IS News meeting tabiri ba khoi puna mokpu taram noksari COVID-19 dagi ngakthokna ba khutoina hambiu hand sanitizer sizinabiu mask ufiu phitaru ki distance thambiu yariba makai vaccine dose suna kapthokpiu section bana punamaki yaiphabani hawjik pau sandokna pizari थास्ति की तांग तरा तरुक्ता मणिपुर पुलिस पर्सनल मंगादगी यामलबा मयाई काबा ड्रग्स सिंग फागत खिबगा मरी लेना नुमित अदुमक्तदा वांगखेम केंद्र की एमएलए मणिपुर कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघा चंद्रा मदी कक्चिंग दगी खेत्रिमयुम केनेडी अनीना कक्चिंग पुलिस की एसपी ऑफिस ता लागलमलबा मतुंग एसपी की ऑफिस कॉम्प्लेक्स मनुंगदा करिगुंबा मखागी पाव अमत पिरमदना प्रेस मीडिया दा इंटरव्यू पीखिबा अदुगा मरी लेना मेघा चंद्रा मदी केनेडी की मथक्ता कक्चिंग पुलिस स्टेशन दा एफआईआर अमा फाइल तौख्रे कक्चिंग पुलिस की एएसआई गोविंदा के ऐसना हाइरिबा पुलिस स्टेशन असि ओसीदा अइब चेरोल अमा बिसिंदुना वाकट पगलोइना थौदो अदुगी मतंगदा थिजिन्ना बहारकपदगी मेघा चंद्रा मदी केनेडी की मथक्ता एफआईआर पानखिबनी हाइरी कंप्लेन अदुगी मतुंगिना ड्रग की केस अदु थिगटपगी अकन मथबक सथरिबा पुलिस स्टेशन अदुमक्तदा चंगसिंदुना सोशल मीडिया दा इंटरव्यू पीखिबा हाइबा असि पुलिस न सथरिबा थबकदा साउना अयेत पपीदुना खुरौ थांगहनबनी हाइरी लोइना पुलिस की थबक थोरमदा निंग थिंथा हन्नब खोंथांग अमनी मरम अदुना थौदोक असिगे मरी लेना केस अमा रजिस्टर तौदुना थिगटकदबनी हाइना कंप्लेन अदुना पल्ले इंडिया अमरी म्यांमार ngomkhai paring gi more sub division ki manung san leiba langsam amadi ti motha khul ani gi marakta khundaduna leiramba illegal immigrants marifu technopal district police na fagat khre ngarang republic day gi ayuk ki thoram pangthoklaba matung technopal district ki deputy commissioner ranjan yumnam amadi sp b golyan mang ani na lusingba yamlaba makok thongba officer kaya yawba team amana ngomkhai paring da illegal immigrants kaya ama sangsinduna khundaduna leire haiba paw fangbadagi ngomkhai paring da leiba khul kaya da थिबु होमबगी थबक सथके तुंगदा लांगसम विलेज अमदिति मोथा खुल अनिगी मरक्ता नौना खुंदारंबा म्यांमार दगी चंगसिलकपा मियोय मरीफु रोम पुलिस न फागतखे फागलबा मियोय सिंगदु मोरे पुलिस न मोरे सीजेएम कोर्टा पुथोखरे इंडिया की हुमफुद्रा मरी सुबह रिपब्लिक डे की थौरम स्टेट असिगी तोंगान तोंगान बा मफम की मसिंग यामलबा मियामना सरुक यादुना सिंग लेमना पांगथोखरे स्टेट की थाकता पांगथोकपा रिपब्लिक डे की थौरम अदु कंगलादा गवर्नर ला गणेशना जाति की मसु अहुम की फिराल सिंखतुना पांगथोखे अमदे मार्च पास कंटिजेंट के आगे सैल्यूट ओखे थौरम अदु द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह कैबिनेट मिनिस्टर सिंह लोक आयुक्ता पार्लियामेंट के मेंबर सिंह एमएलए सिंह मिनिस्टर सिंह चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमदी सीनियर सिविल अमदी पुलिस ऑफिशियल सिंह सरुक याखी गवर्नर ना 6 बटालियन मणिपुर राइफल्स एमआर की एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेंट्रल मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप एमपीएसटी विश्वजित सिंह की टीम ना पीबा गार्ड ऑफ ऑनर ओक्टुना थोरमदु हौदोखे मास पास की मतुंगदा तोंगान तोंगान कल्चरल ट्रुप कुन अमदी डिपार्टमेंट तरा मरी की टेब्लॉक ना मियाम की मीटिंग सिंसिनखे सलामी पीक्रे एसआई पंकज कुमार कमान तौबा
tungda junction lagliba CRPF band platoon tungda junction beragliba 3rd IRB junction lagliba combined civil police male Imphal West amadi combined commando contingent combined civil police female Imphal West amadi Imphal combined BDF contingent hujik salami pikre tungda contingent hujik salami pikre tungda Humpudra Mari Suba Republic Day Gamari Lainana Chief Minister Nongthongbam Birena Mahaki official residence ta India gi machu ahung gi firal chingkhat khrei ngarang Republic Day numit asiga mari lainana mahakna machu ahung gi firal chingkhat pada nungai ba fongdorak pagal loinana India gi constitution bu ikai khumna ba utke loinana India bu sovereign democratic republic koi balai ba kama oina bu honaram balu jingba singi wakhalon tung induna ingtappa saukhat balai ba ama oihanna ba aikhoi punna hona minasi haina fungdokhe Haukiba January ki tang tara tarukta masing yamlaba drug ka konana fakiba Manipur police ki personnel manga thabak terminate tawkre haina Chief Minister Nongthongbam Biren na phongdokre wafam asi CM nangarang Republic Day gi thoromda phongdokhibani thabak terminate tawkraba personnel sing adudi Havildar case achouba sing MPTC Rifleman TS Subhas Chothe 7th MR CDO unit Kakching da attached tawba Commando Y Dineshwar Maitai Imphal West District Rifleman M. Premchandra Singh 6 MR Hozik CDO unit Kakching da attached tawduna laibani amadi Rifleman N. Dorendrajit Singh 6 MR CDO unit da attached tawduna laibani War on drug se koi documentic serious hoina lawi war on drug fu sathari ba koi gi policing gi uniform sing gi marakta akoi gi police seng na hona jari ba sada tumda gi senjari ba sing ka dana badgi ahing lekna ahing ba marakta sa marakta khak gi hona ri ba policing gi jet sokan na ba toram ba adu ba mioi manga adu madu exemplary punishment hoina koi governor honorable governor gi level yona committee phama matung da service dagi ngasi dagi khudak dagi terminate tawre da moi manga mo ngasi mayam la khoksari madu gi termination order do meria gi kangu dai akhoi DIPR dagi phangba yagani aduga sigaloina na kana gumba amathang security personnel dagi wairagana singasi phangi ba termination gi order se khudak ta just formality gi nimini ni hudi lawrga termination loin tawgani whoever aduga civil da warasu politician da warasu anybody madu अखोई गवर्नमेंट सी वार ऑन ड्रग्स सिददी पॉपी थारिबा ड्रग करबा तौरबा सिदा सिंगल पॉइंट म कोई कंप्रोमाइज तौरोय हाइदन गसे राउथोक्सरी लोइना मयाम पुनमक्ता मुका हना याइफा पाउदेन पिजेबा लोइना आई अमोना थागसरी Yumsa kaisa numit ki numidang wairam pung manga ga minit tara manga taba matamda Ukhrul Town gi Gandhi Statue platform numidang pung tara mathoi makhai taba matamda Sekmai police station gi manung sana laiba khurkhul dagi Sekmai taba lambi gi Iron Bridge manak January 13 lisingani kunhumdoi gi numidang wairam pung taruk ka minit tara manga satpada wangkhai yonglan leirak masinda bom sing mathang pokhai hankiba adu aina thingkraba lalholo Red Army pripak ki Akhanaba Special Task Force A, B, Amadi, C na sathaki bani haina lalholobasina thador pasero lamana khangalakle. Masida natana Kyaungai Pal Ahan B National Highway Kuntramapan Irilbung Police Station ki manung sanba Kairau Langdum Lamkhai Amadi Hangang Khong Pangai to Cycle Road ki lambi mataida bom plan tawduna thamki adubo state lenga ki laibak phabadagi bom sing adu pokhai kide hairiba thodok sing asi Pripak amasung masig lanmi saglob Red Army na loilam sandokpa India gi Republic Day gi thorom gi mayokta lisang sitna leirakpa du handak sahi lisingani kunhumdo asida su hongba leitana thorom asigi mayokta leiri haibedu takpa thodok singni haikhe loinana bom pokhai hanba amasung bom plan tawgi thodok sing asi yawlop sing yapun ba korkom amasung atai wakhalon manaba ningtam yawlop singna India gi Republic Day gi thorom boycott tawbabu sagot pa phongdokpa amasung thorom asigi mayokta lei haiba takpo oina pangthokiba mani haina serol sinamakha tarakle Dr. Bhaveshwar Bu Manipur Technical University gi Vice Chancellor oina thabak khanba amadi appoint tokhiba se UGC Regulation Act
Lisingani Taranipan Madi, Manipur Technical University Eki, Wang Madani Hainangasi, Manipurgi High Court na Rai Takre, Infalgi Kwakatel, Akam Lekaidagi, Mutum Sham Keshona, Bishi Gitaba Kanbangamadi Lenina Satarakiba case, Aduda, Hausi BC Oiriba Dr. Babeshorasi, Academic Administrative Organization Amatada, Head Oina Natraga, Administrative Post Amata, Pyrakiba Late, Mahangna PhD Taurakliba, History Subject Asi, Engineering and Technology ki PhD ga equivalent Oide Haiduna, Court case Sataduna Lakibani. Resource Monitoring and Control RMCG Mathakta Sagatliba Command and Control Center asi athuba matamda sangaduna miyamda khusinaragani haina Education, Law and Legislative Affairs ki Minister Thongnawjam Basanta Kumar na thajaba pikre wapam asi Imphal East District ki manungsana leiba Shriva Higher Secondary School da pangthokiba state level gi taruk shuba addition gi pariksha pe charcha gi thorumda Minister na phongdokibani thorum adu Chief Minister Nokthomam Biren Rajya Sabha gi MP Lesem Basana Jawbana thorum mapu oina saruk yakhi tungda hogalakliba mahairoi singgidamak afaba mi ama oina Hunaduna Paikat Kiba Thorum Aduga Mari Lainana Minister Basanta Kumarna Asigumba Interaction Program Tauba Sida Mahiroi Singh exam Thaba Matam the Labor Tension Lahandaba Ngamlagani Masida Natana Mahiroi Singna exam Gi Matam the Tamoi Singna Aran Bayaudan exam Thaba Ngamba Amadi Masigi Angamba level da Honaduna Hena Mai Papami Oibang Ngamlagani Loinana Mahi Masing Tambagi Lam Masida Hena Fagatna ba District Kuding Makta Free Coaching Tauduna Hena Faba Mahiroi Kaya Putokna Buhonari Masigi Mathakta Student Organization Singna Kadai Kari Wali Hibasing Yang Sinduna Hena Faba Education System Ama Purakna Bapuna Hona Minisi Haina Mahakna Makata K. Warriors hai na hantak edition anu busu release tawre 13 languages ta translate tawraga koi parikha se karmai taw thengna gani exam warrior oiganu haiba warrior hai exam thengna na ba lanmi oyu pakhatpa wari tawba warrior oiganu kaina phajaba adugumba magi wakhanlon satra satri singda yamna maru mapang oina tinaba moidang hak phagi su tawba adagidi yam focus oyu sa haiba nang average student oirasu pakhat kanu and admit Rido Pai Kaina Sukumba, Yamna Pazaba, Adugumba, Satra Satri Singda, all over India Giwena, Yamna Marueba, Hibatare, because Satra Satri Singa, Quick Tungi, future never, Quick country gi, Quick state ki, Aduna Moida was exam Gidamoina Pakachariba, Moino, Wari Basingsa, Kitang Badanaba, Nena Tana, Adugumba Parikado Tenganaba, Aduga Parikaimatam. Lengak na paikhatpa War on Drugs ki manungsana Chandel District ki Chakpi Karong PS ki manungsanba Chingmai Singda Popi Pambi Yan Naba Ahing Lektuna Leiringaida Mapam Khangdana Mangkiba Thawal Okram Maning Lekaidagi Ningombam Premananda Singh alias Dinkubu Pikliba Macha Anigi Amadi Mioibagi Minungsi Yengviduna Imung Manungda Sinabiu Hainangasi Thawal Okramda Miyamna Wakan Pamkre Okram Youth Club OYC Okram Lekai Mahila Mandala Madi Lekai Gimiam na Sinduna ngasi pangthoki bawakan mifamaduda sarukya khibi Okram Lekai Mahila Mandal gi President Okram Sarodhoni na hai khibada Lilong Chingkam da posting tariba N Premananda si tha sik tara tarukta yumdagi War on Drugs ki duty ni haiduna satkibani adubu ngasi fawba mafam khangdana leirakli mahaki pikraba BDF ki tolop aduna imung manung punaribani macha sing mahi tamhalibani pikliba angang anina lekai gi myoi singa thengnaba khuding baba purakta bara hangbada thamoi puba ngamnadre Manipur gi CMN Biren gi miting makhada mahakpu phangnaba kana thinari adubu kharaga hena kana thibiduna Premananda bu imung manung gi myoi singda madi lekai myam da sinabiu haiki N Premanandana satkriba stilamdamasigi Chingi Lamdani, Maramasina Chingi, Ichin Inausing, Kungilu Chingbasing, CSO Singasu, Mahaku Pangnaba Tibiu, Ganagumana, Fazin Punsinba, Yaurabasu, Mioibagi Minusi, Amadi, Pikliba Angang, Anigi Minusi, Laga, Tadok Pirau, Haina, Miam da Apil Taurakle, Mahang Makata na Hai, Lengak na Paikaliba War on Drugs, Hogatli, Miam Gidamakta Leba, Sibu Senariba, Ngakriba, Sipai Ama, Mang Bahibasi, Iram da Masigi Laibak Asigi Mangjabani, Maramasina, CM Biren Singh SP Thawbal amadi mari lainaba singna mangkriba BDF and Premanandabu phanghan biduna imung manung da sinabiu haina haiba wafam thamlakhi ngasigi wakan rifamaduda we support War on Drugs and Premanand Singh alias Dinku athubada phangnaba thibada miyangi mateng nizari lenga ki War on Drugs OYC na support tawzai imung manungi awabada miyamna sarugya biu haina iba placard sing sizinakhi
कोई प्रजा मियामगी अदुके मतिक मांगचबनी महा मफंग खंगदना थीबा खंगदबा हाइबसे अदुके मतंगाइ जदे अदुना सिगुंबा मयाम असि खंजिनबिदुना इरमदा मसिदा लैबिरेबा प्रजा मियामना सा संगबद मतेंग पांगबिउ बाय हाइबसे कनासु नते अखोइगी इचाने इचा सिंगदुना अखोइगी इरमदम सुंगाक्बिरिबनी अचौबा सरकार पाइरिबा मंत्री दगी अमदगी अदुदगी अचौबा सिपाइना ngaakpa ngaak लेबा ngaakpa पाइनी मखोइबु सिपाइ अमा मांगखिबा हाइबसे अखोइना ऐसु तराइना लोखम थोके अदुना लेगा सिपाइगी थासगी तांगकुंदा लिलोंग केंद्र की मनुंग सन लैबा खेकमन अमाकचमदगी होटल याउदुन लेजबा मोहम्मद हसन सही कुनिथोय अपोप लेखिजबा जुनाब अलीबु मथोंग हुक्तबा मरालदा फाजन खिबा यानिंगदे महाको थुबा मतमदा थादोकपियो हाइदुना JSC अमदि लेकाय मियामना वाकन मिफम फमदुना खोंजंग संगसिनख्रे हिरामसिगी मतंगदा सेमखिबा JSC की थौमी सिंग याउना मसिंग यामलब लेकाय की मियोय सिंगना सरुक यादुना खेकमन अमाकसमदा सथखिबा खोंजंग अदुगा मरी लेनना JSC की कन्वेनर मोहम्मद नियामत अली ना हाय थासगी तांगकुंदा थौबाल पुलिस की टीम अमना लेकाय की मफम अमदा निसागी पोलम फाबा लाकपदा मुकनबा खरा थोकी मिराव खोलताई हाइदुना होटल दा याबा हसन ना थोकतुना येंगलुबदा वाहंग पाहंग अमता तौदना महाकु पुलिस कमांडो सिंग अदुना फादुना बुखिबनी निसा चाबा अमदि योनबगा करिगुंबा मरी अमता लैनदबा होटल की चा योनबा याउदुना इमुंग मनुंगी मतेंग पांगलिबा मियोय अमबु फाजिनबा हाबसी JSC अमदि मियामना कनबा मोंगदा कंडेम तवी हौजिक सथरिबा वार ऑन ड्रग्स की खोंजंग असि मपुंग फाना सौगतपदा नतना मतम पुंबदा निसागी मक्ता लेप्तुना लैरिबनी मरमसिना महाकु थासगी कुंथ्रा फावगी मनुंगदा थादोकपियु मसि नत्रगदि लमदमसिगी तोंगान तोंगान CSO सिंग खुसमनरगा अकन खोंजंग कया चंगसिलगनी हाइना JSC की कन्वेनर मोहम्मद नियामत अलीना फोंदोखे तांग पुनगे इराई नुमिदांग वेरम पुंग मंगा मखाई ताबा मतमदा खेकमल अमाकचमदा निसा योनबनी हाइबा इमुंग अमगी मियोय फाबला चंगलके थौबान कमांडोनी हाइबा कंगबु अमा चंगलके चंगलक बादुदा निसा योनबा इमुंग अदुगा करिगुंबा निंगाई संग्रानबा खरा थोलके हाइरिबा निंगाई संग्रानबा थोलक बादुदा लाउना खोंगदना इमुंग मनुंग अदुगा मुंगनरकपदगी लैकाई मियामदा ताबदगी लैकाई मियाम थोकलगा येंगलोय येंगलुबा मतमदा कैसु लैजदबा होटेल फमदना होटेल बॉय ओइजदुना लैबा हसल असि फबिख्रे माकी मरान लैतना फजन खिबा हसल नोनेगी खुमजी बाजार की हौजिंगना इम्फाल वेस्ट की कोंथौजम मनिंग लेकाइदा लेबा लैंड एंड प्रॉपर्टीज ओनर्स एसोसिएशन की हानगी जनरल सेक्रेटरी SK अदीपौ सही हुमफुतरेट अपोप लेखिद्रबा SK पौकिंगाइबु SI मोहम्मद तारिक अलीना लुचिंगबा इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो की कांगबु अमना थासे 18 की अयुक्ता मरम सादना फाजिन खिबादु यानिंगदे हाइदुना ngasi लोंगमाई एरिया की नुपी सिंगना ट्रेजर वैली लोंगमाई बाजारदा वाकन मिफम अमा फंगख्रे SK पौकिंगाइबु पुलिस कांगबु अदुना कोंथौजमदा लैबा मयुमदगी फादुना तोंगान तोंगान मफम क्यादा पुदुना मियोय खरागी लैफम हाइदोकनबा किहनखिबा मदि एरेस्ट मेमो यावदना मियोय अमबु फादुना मेंटली हेरास तौखिबा यानिंगदे हिरमस्तिगी मतंगदा मरि लेनबा होम डिपार्टमेंटना सेंगदोरकनबा अपील तौरकपगा लोइना करिगुंबा सेंगदोरकत्रबदी मखा ताबा मखल क्यागे खोंजंग चंगसलगनी हाइरी ngasi akoina dharna phamibagi maram ase konthozam maning leikhaida leiba adipaugi mayumda Imphal West ki commando team amana ayu ngan khraba matam aduda arrest memo yaudana pan lalaga mahapu pharga puhibe maram se akoina yaningde hana phongdokpani maram che ma se micham amani ahal amani mahak se Land and Property Association की former secretary ni adu orga su ma se hujik se magi secretary की post se thadok na micham ama oina ma se lairabani adu bu Imphal West की commando की team ama na laaga ma bu puraga hongba chawba की yum karai dano haduna hang ta o hadra koi pu puraga ma bu tawba thabak se akoi yaning de Kanglei People Against Narcotics and Psychotropic Substances Kanglei Panas Nistinduna War on Drugs ki matang da saugatuna ngasi Kaisampat Leimajam Lekai Community Hall da saugat mifam ama pangthokre iramda masida mayai kaba chinjak na lakhat khiduna kunayasi mutkiba yabagi akiba leraklaba matamasida lengak asina ichang thona aset pa phirep amaga loinana sangsil lakliba khongjang asi saugat pham thoi khanna ngasi thoramasi pangthokpani matamama da lengak amadi miyam da drug na खुनाई असिद अचौबा चैथिंग पीरे हाइबसी खंगहलुबा अमदागी थौमी क्या फाजिनदुना जेल दा थमजिनखी मदुगी केस अदु हंदकता नवंबर 2022 दा लोइसिनखी मतम मदुदा अमदागी थबक थोरम सिंगदा अयत अपन पीबा फाबा पुनबा तौरखिबा मतुंगदगी
लुप असी मरोमदोम सिधरखी मसिना पोपी कल्टिवेटर सिंगदा इनुट हपीबा ओइना थोक्तुना पाक सन्ना हु पाम्बी पोपी सिंग थारखीबनी हाइबसी हाइमन बथोगलोय मतम मदुगी लेंगाकता अहोब खरा लेख्रे हाइनरगलिबा असि मसिदा अखोइना लेंगाक अमबु सौगतलगा अमबुना यंगथीबगी वाफम नते मतम मदुगी लेंगाकना ड्रग की इशू दु थओइदे ड्रग थिंगनबा पॉलिसी प्रोग्राम सेमखिदे हाइबसी लेबाक मियामना खंगलबनी मतम अदुदना इमा इबेन क्याना ख्वांगदा ख्वांगनेट लाक्तुना मैरा संगदा मचामसु सेनरिंगै मयाई काबा चिंजाक नखुराय असि ngaksham yongna लाखलम लबनी असिगुम लब चीरब तंजा सिदा हौजिक लेंगाक असिना मिशन अमा ओइना जंगसिलिबा वार ऑन ड्रग्स असि लेबाक मियामना सौगत पियु हाइरी ngasi makthok liba OPS ngasi dagi 2009 gi loiramdai charuk amadi 2013 gi adwai phawgi marakta aikoina hong bharadang panjarabada nomai jingching amadi thawai mapitel amadi singha churachampurna chingba mafam singda aikoina 750 acres ki oigadauba OP sing yanta tuna mangan jaki matamaduda central paramilitary forcing amadi atai manipur gi forcing su adum khara mateng pangaga lai Inspector General Assam Rifles East na thadorpa press release ki pau ama oina tha sigi kuntaruk ki Ukrul Times ki chefongda Assam Rifles na PLA ki kadarama drug ka kona na fare haina PLA ki active kadarama yawi hairiba du aran bayum pham yaudaba pauni haina aina thinkraba lalholo RPF ki Deputy Secretary Publicity Robin Khuman ngasi press ta thoklokpa serol amana hairi press release aduda maming pandrabasu फाबद यावरिबा साइरेम बसंत सिंह एलियस बोमसा एलियस अंगम्बा सही कुंट्रा मापन अपोप लेखिद्रबा एस गोपी मसा सिंह लखीपुर वार्ड नंबर निपान असी RPF तगी थबुरेन लोइसंगी याथंगी मतुंग इना तांथोख्रबा मसुंग इंडिया गवर्नमेंट की होम कमिंग पॉलिसी मखाद गवर्नमेंट की मरेक महाउ सादुना लेबदनतना असम राइफल्स न मखोगी खुलाई ओइना सिजनरिबा मियोइनी कुमजा लिसिंग अनि ग कुनिथोय की सेप्टेम्बर थादा पुलिस न फादुना जेलदा लेरंबदगी असम राइफल्स न लोकथोक्तुना मखोगी ID कार्ड पीदुना थबक सिजनदुना लेबा मीनी असुमना असम राइफल्स न सिजनरिबा मियोयमा ड्रग कोनना फारबा मतुंगदा PLA की एक्टिव कैडर फारे हाइना संदोक्लिबा असि करी मरमगिनो बसंत असि असम राइफल्स न अमांग बतैथोकनब चै अमगुमना सिजिनबा याबा मखै सिजिनरबा मतुंगदा कानद्रे खंदुना लाक्तुना लंगथोकलक्रिबरा फारिबा ड्रग अदु बसंतगी ड्रग हाइबा चुमलबरा हाइना चेरोल अदुना हंगलक्ली असम राइफल्सना नार्सिसिस्टिक ब्लेम शिफ्टिंग टैक्टिक सिजन अदुना RPF असे ड्रग ललोनबनी हाइना मराल सिजनबा होटनरिबा असि करिसु कानरोय RPF न ड्रग की मायोक्ता मणिपुर की तुंगी युम्बिरेल सिंह कंदना बाखोंजंग चंगसिली अमसुंग इंडिया लेंगाकना संदोकपा ड्रग की लान मियामदा फोंदोकली हाइबसी मियाम पुंबना मयेक सेंगना खंगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना खुरक हांगदबा मखै सौगरी सौबदौना युंगदुना लैरिबा लंबेल असि फाउदुना ड्रग सिंग मणिपुरदा पुसिलक्लिबा अमसुंग मरांग कायना फंगलिबा असि मरमना करमना चंगलिबनो अमसुंग फंगलिबनो हंदक मणिपुर पुलिस कमांडो खरा ड्रग का मरी लेना फाकी मखोइसिंग असि करमना अमदि कैदौबगी फारिबनो असम राइफल्स न फारगा थादोख्रिब्रा ड्रग का मरी लेनाब्रा बसंता अमसुंग पुलिस कमांडो सिंग फारिबा असि इंडिपेंडेंट पब्लिक इंक्वायरी अमा तौरबदि अचुंब सोइदना थोकनी हाइरी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की मनुसना नेशनल हाईवे चामग सुपना अनीदगी किलोमीटर 8 मुक चटलग लेबा क्वाथा विलेज की अमतंगायरबा क्वाथा हाई स्कूल की लोकल ओजा अनि ए बी सिंह अमसुंग टी तारा सिंह खुदक ट्रांसफर ऑर्डर थोलकपदा क्वाथा विलेज अथॉरिटी क्वाथा मैरापाई बिलु महिरोय सिंह अमदी मियाम हौरक्तुना यानिंगदब फोंदोक्तुना वाकन मिफम फमख्रे ngasi वाकन मिफम अदुदा वी डिमांड रिवोकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर इमीडिएटली वी कंडेम ट्रांसफर ऑफ 2 लोकल टीचर्स हाइना थाबा प्ले कार्ड सिंह सिजनके वाकन मिफम अदुगा मरी लेना क्वाथा विलेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी टी संजय सिंहना क्वाथा हाई स्कूल असि चौखतबा यादे हाइदुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मीटिंग मखादा ओजा सिंह लाइफम का तरुक साबिकी लोइनना स्कूल असि हिंगनबा लोकेलिटी दा प्रायोरिटी पीदुना लाखी क्वालिफाइड ओइबा मियोय लैरबदी ओजा हापगे खुदोंग चाबसु पीबीगनी हाइना थाजाबा पिरकलबा मतुंग खंगहौदना स्कूल असिबु हिंगनना वकन होनदुना लाखलेबा लोकल ओजा अनि खुदकता ट्रांसफर तौरपा हाइबासी स्कूल असि मुलो अमदि लैत्रसु याय हाइबगी थवोंगनी मसी यामना हक्चेन लवी हाइखे मांगना मखा तारदुना ट्रांसफर ऑर्डर अदु कैंसल तौबिदुना ओजा अनि असि मफम असिदा मखा ताना लेहनबियु हाइना अपील तौरकले स्कूल असि की हौजिक महिरोय सिंह एग्जाम थाबगी मतम यौरकलबा असिदा ओजान ट्रांसफर तौरकपदगी एग्जाम मखा पांगथोकपा याद्रे हाइखे
이 공장시다 에코이 코타 프라자 매암나 도큐멘트 학진을 라위 하베디 코타기 어너레블 치 미니스터기 미행 마카다 코타 스쿨 체 힘내바 야데 사코트바 야데 하베기 판담다 호기바 에프릴 타다 티처 쿼터 카타루 야우바 사비두나 로컬리티 나 징바 करीगुंबा मैम कोथा की खुंजासिंगसिदा प्रायोरिटी पीरगा कोथा स्कूल जे लोकेलिटी दा प्रायोरिटी पीरगा साखोत्तबा हिंगंदबा यादे हाबगी पांदमदा ऑनरेबल चेमना वाटर कातरु यावजु साबिरे लोइला लोइना कोथा की लोकेलिटी क्वालिफाई ऑब लेरगदी ओजा हापगी खुदोंचाबसु पीजेगनी पीबीगनी हाबगी थाजबसु पीरगा Maitai Pangal Scheduled Tribe Demand Committee MPSDDC na ngasidagi hauraga state asigi MLA amadi minister singda Maitai Pangal singbu Scheduled Tribe ki list chalhannaba khongjang changsin ba hokre khongjang gi sarukamo oina ngasi ahan boina mayang Imphal Kendri gi MLA ke Robindro madi Khetrigao Kendri gi MLA Sheikh Nurul Hasan da memorandum pishin ke MLA animak na demand si maram yamna sai soidana mating pangi haiba wafam phongdoraki hairi memorandum pishin baduda MPSDDC ki Vice President Haji Arafat Khulakpam na Maitai Pangal na Scheduled Tribe list da channa ba hotna bada mating pangbiu amasung assembly da resolution lagbiu haina phongdoki Tamenglong District Tasu District Administration Nastinduna Apollo Ground da Humpudra Marisuba Republic Day gi thorom chinglem na pangthokhe thorom adugi athoi mithunglen oina saukya kiba district asigi DC Pawan Yadav na machuwungi national flag chingkhatuna manga suba Manipur Rifles samadi Manipur Police ki contingent kyana chatkiba March Parch ki salute okay thorom aduga mari leinana Pawan Yadav na haikibada Tamenglong District Administration na district asibu hiram khudingmakta saukhatna ba hotna bagaloinana hiramda Miyam da Aphaba Lengak Amapi Nabasu Hotnari District Asigi Lazari ba Ising Chaibi Tharon Cave Amadi Jailat Patna Chingba Mahusagi Fazaba Sing Asina Mafamasi State Asigi Tourist ki Mako Oiba Mafam Ama Oirapa Yabaki Potential Adulai State Asigi Wina District Asida Ahanwo Chief Minister na Cold Storage Amadi Ecotourism Hut Sangakre Masigi Mathakta Bamboo Processing Unit Skill Development Complex na Chingba Saukhat Thorangi Project Kaya Loishinna Bahonari Haike 5th MR Deputy Commandant Joshua Pamaina, Parade Commander Widuna, 5th MR Platoon, Manipur Civil Police, BDF, NCC Scouts and Guides, School Amadi College ki Mahiroi Singh gi apunba contingent kun mapana March Pass ta sarukya ke tongan ba department ki moi marifu manga da thorom aduga mari leinana credential certificate sing yen thoke district asigi subdivision sing dasu Republic Day thorom pangthok han ke Pangthok Nake, Loinana Cultural Dance, Patriotic Song Githoram Kayasu Pangthoki. District Administration Noni Nasenduna Taruk Subamiyam Ginumid Amadi Hill Leaders State Thorom Asi Noni Gilong Mai Trida Laiba Multipurpose Holda Mai Panga Pangthokre, Noni District DC Joseph Paulin Kamswan Namadi SP None ni mining thousand maruiba mithung sing oina sarukyaki loinana district asida leiba lenga ki tongan ba department kunma thoina stall hangduna sarukyaki taromaduga mari leinana saurak na mioi tarada district health society na COVID-19 gi booster dose sida kapthoke veterinary department saurak na hui tara mangada anti rabies sida kapthoke loinana ZEO none na school uniform whiteboard amadi first aid kits kaya primary school kaya da yenthokki hairi MP Sana Jau Balai Sembana Aimol Chingnung Hut Village ta Community Park am Sangakre Rajya Sabha gi MP Sana Jau Balai Sembagi MP Local Area Development Fund Lisingani Konmathoi Konithoi gi Makhada Technopol District ki Manungsan Laiba Aimol Chingnung Hut Village ta Sabha Community Park ngasi MP Sana Jau Balai Sembana Sangakhi bani Community Park asi MP Local Area Development Fund Lisingani Konmathoi Konithoi gi Makhada lupa lakh tara rom sangna haukiba Lisingani ga Konithoi gi August tangama da Sabha haukibani Khunja Singh gi mateng dagi Community Park asi mai pak na Sabha ngambani haina MP na Khunja Singh da thagalba phongdokhe Sangaba du da Aimol Chingnung Hut Village ki village chief amadi Khunja Singh susaruk yakhe Makata ba pau pizza dringa da ten break amatang lawzari Go Aviator Academy Mapung Fana Aviation Tamna Nabagi Mafam Experience Lairaba Singna Takpi Tambiri Lengsin Bilaksi Aikoi Punna Taminarasi
cabin crew amadi ground staff ki manglanbu mapung fahananabagi damak sem saraba course Mukahana taram sari makata bapao. British rock band Queen gi tribute band Break Free Imphal la thunglakre luang sangbam da leiba luang pokpa multi sports FC complex ta hayeng pangthok kadoriba tribute band Break ki ihan hanba leibak asida pangthokpa live show miyam da khudol tamgadori event management company May Flows gig boss amadi Mumbai gi 8365 na punna khusam na duna pangthokadoriba live show sigi mangoi na ngasi all lambulan da leiba Hotel Imolesta Paumi Singa Unabada May Flows ki client management head Macleana live show sin hogalakliba naha singda tamthiraba HIV AIDS laina gi matangda awareness pigani haiki mahangna makha taraduna lamdamasigi event management team moiriba May Flows amadi gigbox na tongan ba event kya sinduna lakli makha tanasu mabalamgi band kya Imphal da puraktuna achoba live show sing chahi khudingi pangthok naba pandam thamli haiki live show sigi damak miyamna www.mayflows.in dagi online gi khuthang da natraga hayeng pung ahum dagi haugadoriba show sigi get dagi miyamna ticket fanglagani haiki nakalamrom da Break Free rock band gi maikai dagi India da ihan hanboina makhoi gi live show pinabagi khudong saba fangbada nungaiba fawi haina paudamki when nasigi man vocalist G. Malin Konikona Mahakna Piklingai dagi hauna British rock band Queen gi vocalist Freddie Mercury gi isai singbu pamna tarakpa amadi matau tamduna lakpana hokiba kumjali singani ga tara tarukta tribute band oina Break Free asi linkhatkibani Queen gi maming chatkiba single I want to break free gi ming lauraga tribute band asi Break Free haina mingthon khibani Imphal gi khongchada sigi matungda Germany Switzerland France Malaysia amadi Mexico na chingba leibak singda makhoi gi live show sing chathana basem saduna leire luwang pokpa multi sports complex da hayeng pangthokadoriba live show sida miyamna lakpiduna Queen gi masak nairaba ishe sing tabiu haina band asigi maikai dagi pauje lakli hayeng Saturday sida luwang shungbam Imphal is asida May Flows Gigbox India E365 ahum asina pullaga sinjaba HIV AIDS to awareness kamari lenana pangthok chaba musical concert Break Free Queen tribute show haina Italy Europe dagi Ningthemsa School of Music amasung Navnirmit Music Society anina khusam naduna anirak suba Basant Panchamgi mari Lainana pangthokpa isai nongmai gi thorom yening kumhai lisingani kunhumdoi moirangkhom saugai jam leirakta leiba Dr. Rajkumar Satyaditya founder Ningthemja School of Music ki sanglenda pangthokre thorom masida Manipuri folk music Hindustani music amasung Manipuri matam isai gi thorom sing utki festival asi hogalakliba school asi mahairoi singda Saraswati puja gi nunggi oiba wahan thok khanghanba amasung mahairoi singda stage ka dona isai sakhan bagi tanja amasu pinabani hairi thorom madu da saknai raba Hindustani music ki oza Dr. B. Vidyapati Sharmana mayai tangbal lauke dona ngairangbam na pena saihau saktuna thoromadu haudoke Brainy Yumlembam KH Vivekananda amasung oinam Ziran Sanna Hindustani music ki makhal mathel gi thorom kaya utki makha tarakpada mairoi singna matam isai kya su khudol tamke Manipur da haukiba pung kunmari da miyoi amata COVID positive oiba thengnakhide active case amata lekhidre COVID command control room dagi thadarak report ki matungina Manipur da ngasi fawda punna miyoi lakh 13,63 samapan kuntranipan COVID-19 test tawkibagi manungda COVID positive oikiba miyoi punna lakh 1,38 samapan kunmari shukre fagalakpagi chang natsada marifudra nipan ga 10.3 lengdana leiri amadi lamdam asida laichar asini maram waraga hauzik fawda lekhidaba apunma mi gi masang asi listing ani ga cham ga nifu mapan oiri Hokiba pung kunmari da India da nuna miyoi marifudra mapan COVID positive oire laina asina maram oiraga miyoi amal lekhidre fagalapagi chang sada marifudra nipan ga 10.9 ama oiri apanba confirm case na koti mari lakh nifutaruk lising marifuni thoi chamari ga kuntra taret yaukre active case na lising amaga chamaga
लिसिंग अमंगा चनिपानगा मरीफुद्रा तरुक हंथरकले लेना अस्तिना मरम ओइरगा लेखिदबा मीगी मसिंग लाख मंगा लिसिंग कुंट्रा साट्रेट कुंट्रा मापनी लेना अस्तिगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबा मीगी मसिंगना कोटी मरी लाख निफु माथोइ लिसिंग निफु मापन चनिपानगा सुपना अनिनी लेना अस्तिगी ngakthok namba vaccine kapthokiba pun migi masingna koti chani kun la kontra taruk henkhre malengi oina covid laichan khwaidigi hina sohalla balebak singi manungda USA na ahanba India na ani subada mani France na ahum subada leiri awang nongpok state ki oina Assam na ahanba Mizoram na ni suba madi Manipur na ahum subada leiri hauzik sanabagi pau amuk laubirasi Sanabagi pau pizari Brahmapur Social Club Bamun Laikai Imphal East Nasinduna ngasi club asigi sanabungda team taranipan group ani nasruk yaraga knockout basis ta ahanba Laimayum Tombi Sharma Memorial Championship Trophy hawdokre tournament hawdopagi match ta YCBA na ZFC bu goal taret sinuda maiti pikre lagriba February gi tang manga fawba sathagadoriba tournament asi hawdopagi thoramda social worker Mongjam Poirei Henba Mitai BSC की प्रेसिडेंट लोइटोंगबम लेबाक लई मॉर्निंग बेल की चीफ एडिटर लाइम्यूम बसंता अपुनबा हेल्थ केयर नगमपाल की एजुकेटिव डायरेक्टर नोंगमै कापम उषारा नियमदी पाक वेराइटी स्टोर की प्रोपाइटर लाइमयूम कृष्णकांतना अथोय मिठुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी Jiribam District Cricket Association Sinduna Thase Taramangaligi Hauraga Tim Tarena Sarukyaduna Vidyanaga Multi Utility Sports Complex ta Chatharakliba Tarahumdoi Suba El Rohini Kumar Singh Memorial Cricket League ki ngasisana ki ba match ta BYDA Babu Parana BCCA Gwakhalbu Rantarani Thoi the Mighty Pikre match asigi ahanba innings ta BYDA Babu Parana bet pai kibada over kun humdoi ka goal manga ball manga da wicket loina mak turaga run chamaga subna ani laudana target run chamaga subna ahum thamki match ke ani shuba innings da BCCA Gwakhalna bet pai kibada over taratare ka ball ahum da wicket loina mak turaga run marifudra khak laudana match asi maithike match mai pakraba BYDA gi Sanaroi Sahid Ahmed na man of the match ki title lokhe Manipur Cricket Association Sinduna Haukiba Sahi December ki tang taranipan dagi hauraga Model Higher Secondary School amadi Oriental College Ground Tim Taratruk na group ani da saruk yaraga haudoktuna satharakliba taret suba MNCA Plate Tournament ki ngasi luwang popa cricket ground sanakiba match ta SDC Laifam Khunau na MPA Kakchingbu run sani kunipan da maithiba pikre match asigi ahan innings ta SDC Laifam Khunau na bet pai kibada innings ki apiba over nifuda wicket nipan turaga run chahunga kuntra nipan lauduna target run chahunga kuntra mapan thamke match ke ni suba innings ta MPA Kakching na bet pai kibada innings ki over nifuda wicket taret turaga run chamaga tara lauduna match asi maithike tournament asi ki ngasi Model Higher Secondary School amadi Oriental College Ground da sanakiba match ta AKSDO khangabokna Sedo Thangmai Banburan taramari da maithiba pikre match asi da AKSDO khangabokna ahan innings ta bet pai kibada over kunipan loi kibada wicket loinamak turaga run marifudra mathoi lauduna target run marifudra ni thoi tham kibada Sedo Thangmai Banna ani suba innings ta bet pai kibada over tara taret ka ball manga da wicket loinamak turaga run humfudra taret khak lauduna match asi maithike All India Football Federation ki mityang makhada All Manipur Football Association sinduna Khumal Lampak Sports Complex ki main stadium amadi Eastern Sporting Union Wangkhai gi ground da tha asti kunithoi dagi hauduna satharakli ba humphudra taruk suba National Football Championship for Hero Santos Trophy Group Taruk League ki ngasi main stadium na sanakiba match amada Manipur na Lakshadweep pu goal ahum amada maithiba pikre match asi mai pakraba Manipur gi goal ahum adu maibam Kennedy ngangbam Nausa amadi Saigongmang Dongel na match ki minute ahum kuntramari amadi marifuni thoi chatpada mathang sit na chankhe match asida Lakshadweep ki amata ngairaba goal na match ki minute humpu chatpada Mohammad Sardif na chankhe atopa match amada Punjab amadi Chandigarh na sanakibada goal amamam chanaduna draw oikre match asida Punjab ki amata ngairaba goal Chandigarh gi asanaroi Jatin na match ki minute yankhai ni thoi chatpada chankhe match pu draw ohin kiba Chandigarh gi goal na match ki minute yankhai manga chatpada Napoleon Moirang them na sankhe Group League asigi ngasi ESU Wangkhai gi ground sanakiba
मैच झारखंड हिमाचल प्रदेश को गोल अनि अमदा माइचिब पीख्रे मैच माइ पाख्रब झारखंड की गोल अनि अदु बिरसा अमदि बिमलना मैच के मिनट 3 अमदि हुंफु चटपदा मथंगसिन सनखे हिमाचल प्रदेश के मतंगायरब गोलना मैच के मिनट 45 सतपदा हेमंत न चनखे चथरकलिब ग्रुप लीग असिगी मैच हयेंग लैरोय आई ngasa पाव अमुक लौबिरसी ngasi goi ba ai ngasa पावदा ngasi Manipur da khwaidagi sabagi chang ngasi degree Celsius 15.5 oikhi loinana khwaidagi ingbagi chang na degree Celsius 9.2 oikhi nungsita yawba sing manil gi chang na ayukta chada marifudra amadi nungthildana chada nifumathoi oikhi loisilak pada maroi ba paw muk hana pizari मणिपुर पुलिस की पर्सनल मंगादगी यामलब मयाई काबा ड्रग सिंह फाकत खिबगा मरी लेना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघा चंद्रा मदी कक्सिंगदगी खेत्रम्युंग केनेडी अनीना कक्सिंग पुलिस की एसपी ऑफिस ता लाकलंबगा मरी लेना एफआईआर फाइल तौख्रे इंडिया के हुफुद्रा मरी सुब रिपब्लिक डे की थौरम स्टेट असि तोंगान तोंगान बमफम सिंगदा मसिंग यामलबा मियामदा सरुक यादना चिंग लेमना पांगथोख्रे ड्रग कोना फाखिब मणिपुर पुलिस की पर्सनल मंगा थबक्ति टर्मिनेट तौख्रे हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फोंदोख्रे अमदी निंगतम यावलुप सिंह इंडिया की रिपब्लिक डे थौरम बॉयकॉट तौबु सगोटपा फोंदोकपा अमसुंग थौरम सिकी मायक्ता लई हाइबा ताकोइना बॉम्ब पोखाइ हनखिबनी हाइना आइना थिंख्रबा प्रिपाक ना फोंदोरकले IS News na pizza ngasi nongmagi oiba paw matang ase loijare mideng tabiri ba singbo mukan na khurumjari